zerbait adierazi nahi dugu. Eusko Alderdi Jeltzaleak konpromiso bat hartzen duela, benetako pake bat antolatu eta sendotu nahi baldin badugu, Eusko Alderdi Jeltzaleak ezinbestekotza jotzen du balore batzuk, giza eskubideen inguruan eta demokraziaren inguruan, balore batzuk indarrean jartzea. Azpeititik bakeari bai. Zarauztik bakeari bai. Urnietan bakeari bai. Azkoititik bakeari bai. Donostitik bakeari bai. Soraluzetik bakeari bai. Errenderian bakeari bai. Zumaitik bakeari bai. Azpeititik bakeari bai. Astigarragatik bakeari bai. Mutrikutik bakeari bai. Urretxutik bakeari bai. Hori joan da, Aian bakeari bai. Azkoititik bakeari bai. Zarauztik bakeari bai. Zumaiatik bakeari bai. Egoibartik bakeari bai. Oiartzundik bakeari bai. Azpeititik bakeari bai. Eibarren bakeari bai. Donostitik bakeari bai. Azkoitian bakeari bai. Donostian bakeari bai. Andoaindik bakeari bai. Zestuatik bakeari bai. Zumaiatik bakeari bai. Debatik bakeari bai. Grosen bakeari bai. Antigon bakeari bai. Orio bakearekin bai. Zumaian bakeari bai. Donostian bakeari bai. Azkoitian bakeari bai. Pasaitik bakeari bai. Basantoriatik bakeari bai. Zumaian bakeari bai. Zumaiatik Eta Zarauztik bakeari bai.